Amahoro y'Imana abakurikirana ibiganiro byacu kuri Ninyuzurumo TV, nizere ko mumeze neza. Reka mbashimire cyane abamaze gukora subscribe, ariko kandi abatarayikora muyikore kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibageraho ku gihe. Ihuriro AFC M23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ryatangaje ko bukomeje kubona leta ya Kongo irenga ku gahenge ka Burundi. Impande zombi izemeranyije ku itariki 19 Nyakanga 2025. AFC M23 na leta ya DRC bashyize umukono ku masezerano cyangwa se icyo twakwita inyandiko y'amahame ngenderwaho aganisha ku masezerano y'amahoro bifashijwemo na leta ya Katari. Impande zombi rero zemeranyije ko zigomba kuguma mu bice zigenzura, ntizigerageze gufata ibindi bice, kandi zigahagarika imirwano burundu kugira ngo ibiganiro bigana ku mahoro arambye bizabe mu umwuka mwiza cyane. Umuvugizi rero wa AFC M23 Lawrence Kanyuka ku itariki 30 Nyakanga yatangaje ko mbere yuko aya mahame ashyirwaho umukono, ihuriro ry'ingabo za leta ya DRC ryohereje abasirikare benshi b'u Burundi muri Ruvunge, Rubariki, Masango ndetse na Kihumba mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Rero Kanyuka yasobanuye ko ku itariki 18 Nyakanga 2025 ihuriro ry'ingabo za leta ya Kinshasa zasenye amazu y'abaturage rinasahura amatungo arenga 150 mu gace ka Gahwera. Hoherezwa abasirikare benshi mu duce turimo Boko, Kabumbe na Mukwezi hagamijwe kugota Bijombo n'indi midugudu y'Abanyamurenge. Yagize ati ku itariki 21 Nyakanga 2025 hagabwe ibitero byinshi muri Gahororo, Dengu na Buzeke muri Minembwe. Ku itariki 22 Nyakanga hagabwe igitero gishya muri Ruke cyangwa se Ruke no mu bice bihana imbibi muri teritwari ya Masisi. Naho ku itariki 23 Nyakanga hagabwe igitero mu gace gatuwe cyane ka Bukununu muri Rubero. Aho niho yagiye yerekeza ndetse n'amatariki yaho yagiye ayavuga igihe ibi bitero byabereye. Umuvugizi wa AFC M23 yasobanuye ko ku itariki 25 Nyakanga ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ikindi gitero mu gace ka Ruke gaherereye muri groupement ya Nyamaboko ya mbere. Ku munsi wakurikiyeho ritera muri Bitonge. Yagize ati ku itariki 29 Nyakanga hagabwe igitero ku basivili muri Miyanja no mu bice bihana imbibi, harashwe ibisasu ku ikamyo ya Fuso ni hariya ni mu gace ka Giseguro. Hariya rero muri birometero nka 17 uvuye muri Kiwanja bitera impfu z'abaturage bane. Aba baturage bane bahise basiga ubuzima. Uko niko Kanyuka yabitangaje. Kanyuka kandi yatangaje ko mu gitondo cyo ku itariki 30 Nyakanga ku munsi ushize rwose M23 niko ivuga ko iki gihe iri huriro ry'ingabo za leta ya Kongo ryagabye ibitero mu gace gatuwe cyane cyane ka Muheto. Ahangaha Muheto ni muri Masisi, kandi ko ibi bitero byose bikomeje gutwara ubuzima bw'abaturage cyane, bakomeje kuhashirira. Uko niko Lawrence Kanyuka ari kubitangaza, avuga yuko ibitero bya Kinshasa bikomeje kuba agatereranzamba kandi harasinywe amasezerano y'agahenge. Ni nako kandi leta ya Kongo yavuze yuko ubu ngubu yabujije abasirikare bayo ndetse rwose n'abafatanyije kuba itakongera kugaba ibitero kuri AFC M23 kugira ngo bihe agahenge ibiganiro. Rero Kanyuka yasobanuye ko AFC M23 ishaka gukemura ibibazo ifitanye na leta ya Kongo binyuze mu biganiro bya politike, ariko ko inafite inshingano zo kurinda abaturage ibitero bihungabanya umutekano wabo, igasenya ikibi cyose aho cyaba gituruka ahariho hose.
reka mpinire ahangaha ndetse ndakomeza nkugezaho amakuru uko agenda akurikirana. Niba utarakora subscribe bikore nyamuneka nkuko nahoze mbigusaba kuko ni ibintu by'ingenzi cyane. Ariko kandi rwose reka nkusabe ngo ukande kuri like rwose kugira ngo ibiganiro byacu tubone ko bikunda cyane, ndetse usigana comment yawe kuri aya makuru tugenda tuguha. Nzajya nkugezaho ingingo ku yindi ndetse rwose uko amakuru agenda akurikirana nzajya ngenda bikugezaho. Reka nkwifurize ibihe byiza, ariko kandi nkwifurize umunsi w'umuganura mwiza.